Galamsey no bahoro yentiasie ne ntiasie china yambrenne china arechia ka ho ya be Galamsey what did that crop na ansa what na ansa for baba say phone no yentiasie ne ntiasie china Dormaahene na ye jini di o ye good o ye ma bia no Dormaahene de no ni ye o the dustbin we chicha my asa oboboja we ye kuro Wamanafo the jiska ta ninsha skala no Dormaahene ji ye no so di die company ama ye mrante besi na border that's been all there to twice kwana no asa abusia na dede ye obebusa se die na abeti bayire homamu a ama bayire abonkuruwa na ebi kwa ntumi amoyi na ejadamu yi ni nyina eye wamahinso adehye wo honom okopiemu ewo asutifi north abatom pesua no so a ohene wo honom na naje twum ye otoso mienu ono ena ye ohene ya wo honom ne manfo na ekasai na unim se na Dormaahene eho eye ne dia da bia woka ose wamahinso de eye ne dia enti se de tie bia no bibia ekoso honom a ono ne oni wo honom nti obi antumi mam ene metohye bia emane hye so honom kora yate ne dia na nano ne yete se na Dormaahene se ode factory ni nyuma bi eba ono akasa ne di mu na omanya adwuma e de aye se bola ade that's means no koto ya odi kokosisi okopra brekum ewie ye na ye pamono no ene ode bola kokosisi omahinso for de ma omo se obiye kro ni ye ade hye ne ya broma semina ye tete kokokon na Dormaahene peso okotu Galamsey okro ni so wo mo se wo mo mpene enso so tra o ka che se Galamsey de wontu bi na onu hu so bi tu Galamsey kwampa ompene no bra regional minister ba foforo no de to nani ma regional minister ka se da bi koso wo ho no mo a che se wo se won de wontu Galamsey na enso so nya hanko na no ebi baaye wo no ankasa ne die mu ema omo ye na omo ye demonstration ombo pempim na ono ankasa ne tax force awati so otu Galamsey ase no ekoye ma enam so krompo ema obi ehwere ne nkwa okro ni so a omani bere pa ene omahinso ose duonom so ono ankasa ne diem adehye ne se wo mo mprin Galamsey ne emprin so chena esan se kua eno omo ya omo de show omo mabusua yenkwai na kakum ejinkokonum yenkotie nsemo a omo ankasa de atudwa ni bia ba yebeti asim osimu yi yentinsim wa population ya ka kire be se Galamsey no ba horo yentiasie ne ntiasie china ofiri se mimintuo mbodifuo one ayi kukokofu a mayeda ho ni na ba chede akoto bia na no a beye bebe mani yesu ntiasie kama ba tiasie pi ntiasie da ndaka because Galamsey mfrantenkuro nya kana sidi ba wa mfrankuro mbabaram bebe free tumatura bana mbaba tatanza po nte mwana na ya boza idia ko jana ni wa pa pedi mpapa mbaba ko jaba kuna sala ne betre kuro Saba bete kuro bani sasa ka bani saba bete kuro bani no atwana na da bi haya nti afa nimba be o bia ho be no ko ti aya no ko do ye baba na do baba we tetere ne ma si akoko tra da sere so akoko ni hu ye ya se ya do mi be be ti engina we na do fu anwo fu be ka be nsia na ko so ni ara ne be sa do ye mini kuru mini mpna oye manyakuru ni ara ma do saara be sa mere nya miami ndi onya dia ye be pinenne abrechira ama Galamsey na ba o bi se na ba be di so ni me so ba da mi so bi di so ni ma be di so anana na be di so na be di so ndi be ko Galamsey no ni me o be yi ka keto e di amam ni se ti ga ni mama o ni bo so na mi yansa na di afi ni ba di awie ndi be ko de da ya nda ahia media ba member padi ndi be ndi ma ta aseso de ni nyere nyina ya wa bia ho de ya nti asia nne nti asia china ni se ko Galamsey be turu ni ko ne kwa na ba se no oba se ata ase no ase ni ba bia no se ya te wa ya ko ni so kura ba bia ya fa no ka bia no ya tinzi be bia ya chabo ko zuri be nsia ya ba ta ko de akwa no ya na ni ya no be turu se se bia ya ni juma be be din tiare srebe ya ba ta
Arani ya baba kwa kaya no. Forest waru usuo nyana ho. Forest usuo no nyana ho. Utira kwa forest dia no. Sasa kwa forest. Ta forest ba hana dia ya bana hana. Ndio yetu kwa kotu. Ya hadi ya dia watafo. Ya pesa sade. Ya mpene. Kira arechia ka ho. Ya be sigare. Atra shimu tanya fo. What did that crop and answer? What an answer for our cell phone? Young Tessie, young Galamsey na yama men dati atete bia ya mpene so mom de da ya kasa enko ba bia ne nti enko ba bia no na zampu nyina yemienu pe Dormaahene na ya jini di o ye good o ya ma bia no Dormaahene de no ni ye o de dashboard e chicha my asa oboboja we ye kuro Wamanafo ba jiska tata ni nsha skala no Dormaahene ji ye no so di bia company ama ye mrante desi na bora dashboard no de tutu asikwana no asa na no da wa ba so do tu Galamsey ya se ntia se ya fra papa na Anthony e pressure ye chakona yanti aselo ya bo nani so to na se je be to Galamsey yanti aselo ye bo bi ani so ye sha ta mba de ye ku no mbe ku ye ara mi so mo mi we nanim ade che no ma wa nya ara se Dormaahene mo mi ne nkura na ba ku ye because imagine say ma mi mo ya berwa wa ye 60 years o ko sha ku ya 18 years kama ne fa fon be wa school no ne ma mi wa ku ya se o ye mfo de manema wa ye kokko na wie se se ba bi ma mi ye last year mi je ba bi fa ku se 18 ba 18 baht no na se oje obama 150 million na nyansa homa obi a onum so obama ahoto aba bo mu tu Galamsey ama ahoto aba no o ba bia masisa 18 baht ta ba bi ba agini nyina umam 150 million ni ya kan ba bo ye ni so imagine nyansa na wa se yem ni sai o ba to wa dia ye mi ye ko ko ji sa 150 million na Wamanafo ye ye no ma tie plot ma ye nko ye nya stanto bi ai o ba to plot wo kuro num 170 million 250 koko ji koko scanning nyina atatuna ye ntimi ntopro wo kurolum ndi nyansa wo saade num ni sai nyansa bia nim ana ya kire sa Dormaahene ye ni dada oji ska odi ya ro mfa nya hwe mai abafro to beto dasbi abesi akola no se ye mprangum shini ndi ya sra no Galamsey no ye ni za do obetu on tuni stem on tuni o mebisa ya bisade mba wo pe ni me nche se ebia wo to no wo ponja Dormaahene se sie o to no ne ka ibakwe baba be bizana saka no to no nsai na ya bobo ansa na yatia na ntimi ngiti kuba bi ma sa asase ne yande a Dormaahene obi amedi akunja no ansa na oba na asase ne yande dia ibakwe baba ye san ko bo otrae ye nsiro bia sa ne omukuduo nkrofoforo na aka no ai ba nya no kre be ku nyina ni mom da ye first person be ye manim sa mi mom ne sisa 18 baht ni mi jai ababa ji 150 million mi ntimi fam to pro won kro ndie nka ba be ku be no ho number 1 manuals means robi aso etewusafo ene wate wo mo asem wajisika o se wo ma kwan no muntu Galamsey wo ankasa wo ma metu Galamsey no honom na fa yempumtujuma fa ma wo mo a bola ade ene otimi tam ya de koma wo mo Dormaahene ntumi nye tesa Asante nye ne ho tesa Asante beja ne ho tesa Asante enye niema efete se de Asante ye bi da esanse se de aye wo tan no you think I will tap into the blessing. Oba ha beji akwankyere na otumi e de ye obi bia. Wa onkofo e na sabredi omutu zo atua. Enu ada okokot no wakoboka se etwutwuro. Emisi na ka akwakopa kotu gold ni bi da akwakotu akoto kana akwakodi two nsu atere no. Na so ye ka de si so pen say Galamsey is a national discourse ye nyina ye ka ho asema obi empese bekoso e woni kurum monkofo bi ne bloggers bi to social media no so mudi atem na Kumasi Galamsey hene na Galamsey ken na de ben de bay won say ye nya kasa
ya cham ya tiesi form say ye tu Galamsey wa na say ye say wa hanom yes kan ye ne so enti some politician bi an some anwoni bi akohye akire abetiesi asante nsase bi so na wo mo di Galamsey wo so na so mo di dwumadi a ya shase ye kona no ye di videos ba bonten ye task force avosa for grounds no makwa wo mo de amye no enye Galamsey no betuma pagya Asante o Asante pagya tere so aso atre and Dormaa-Wamanafo abono no community bi na say kro bi no ma wobono ne party no beti no compare Kumasi come here and see o ha na mo ba be pes brabo na mo de ko Dormaa-Wamanafo no consist dan ho de na wo Dormaa-Wamanafo de na wo mahinso de na wo other places na mo ni Asante de ba be compare e de abetwema so social media so aha na obeba be dipa abedi unkui na adia ko no akwa enti dia Asante aye no ohini bo mo pese oye o force wuramu ano ne Asante hine yepe na dia ye Asante Kumasi fa aye na no mampanyin ko honom wase dia waye wakeje ani mepebi miyese sa eye no obinyansa ne hunumu no dia nimu kope emo de ba ye hu di si wonum se wankotu Galamsey ankoto rubber dustbins ankosi wonom da bi odinyansa ne hunumu ko buru kokko anim ko je no de buy ne de be ye into so betuma the same thing rem say Galamsey ne de ye di na hodo ye ya also force akoko ye bia o say Galamsey o say enkofuo bi no so wasene omo ye Galamsey for mo support e wono di na ye Galamsey for sponsor you enkofuo fa ho ka kwa enu abehwe yi bet mpa nkola da so yi kotokofiem obi aso anye kuma e de abre no aso de kwese hwe yoso na de akoma ne formal school for na omuso nyu baby do mu theater odwi Ghana ho nyina nti no ka Asante nkuro bebrebe so de ko ho ne ho se ho no mu hia moa mprempren omo no mu hia moa so atiase chamasu the same thing one kasa task force for ko ho according to omo video no abonten da honom wo say obeka che omo say omo muntu Galamsey na Galamsey ade a wompe say wu to bi e na opeso omu jai o task force no etumi koye maba akofa so hwe no nkwa sa time no me demonstration no that wasn't the first time no be ewu chairman so concern Galamsey a so fight ho and so now this year say wu to bi na Dormaahene to Galamsey ni bi e sizi omo so omu nya itu echikoko edi ne ma task force yi say almost oba ho no background so no mo chewa dwuma mbedu share be show dwuma mu di ma no ground so no ye no an say na amene eti se betani ye kan sem bia enye tan bi no obi tan obi na emom no de e koso enye no ye ntumi nka obi ntumi nka ne ye hwe ha no obeta social media no oso pankofo abra ejeda ne die mu oso hwesa nsuo egu manager no no waka obi die no eno ne yeti hanu ma ye kan ho asem eno an say na amene adenti na wo se ebasa ma me ba kwa wo kasa wo se kokko no de hwe ne ma no de ahwe wo mo bepem sa abra eno no didie ne nsa kona no eno ena man nsa kona no na obaji kokko na kotu Galamsey for all selfish interest no akodi die oni ne mabu ada community to say do omo ye farming ena omo ye ahafo ne patem ho no mo de eno anu mu nyina ye ahafo ade ahafofo ye kese pa eye kua bode banche atosode eno ana ahafofo ye enti omo nsa ase omo di ho kakra ye omo de ebo omo ho bra no de untumi nkonkoje what is said ohina person do ho compare no achame ese woje ohini bi asa ase de tu Galamsey da what is say krobe babontin say ohini bi tu Galamsey we kurum hada what is da enye mo am agenda ena mo am akasa otan ni ensemhunu nti muta social media so to futugu enkofonia wo say Asante ha krobia sori say ohini bi tu Galamsey nti yempe ya ti sa se mo bi da say krowe mu Asante mayi mu ko fa ebono ni hafo rawra ho Asante nkura check Ghana 1/3 nyina no what da so obi say ohini krobia sori say omo hini ya Asante memu ahimfu yibi etu Galamsey into ma sori ejom na so omo buafu ye kire ebi nsida
nanom omo nyesa omo dwene omo mindful omo na akọ yewra na akọ de sase pempem abonebo enti asase ne sey a ote nka nya de onu kom de no obeta akonwa bi so a ohu de onye ne ho nya de oye competition nya de wodi akonwa o social media so nya de wafa house bi na himfie no hweso nkofie nkogi fie enyansa ene efie nim de mfa mu nikuro enti de aba no ya no mun so moy na mon kan yehu de meka de afa mafo na efrem no mo am die mu na efrem no de na mo ka de afa ho ama hinse ye me dia eso to no se yewra se ha ye me dia en dos so se ho so na de wo klemi se o ma hinsu ye wo dia en de yanyi ntum o ma hinsu no de yanyi ntum se ye wo dia de be ye wo dia o so ba se o pre ho bia no pre ho o se fa o so wo dia ai fa eno so die na wo ye dia ma okromafo sa na ne wo mu bisawo gold na wutu no die na wo de ye dia ma wo mo ti mo so mo mo ni ada ho o metu mfa nkodoma anko ye ho yie fi so course o koje factory channel so de be no meti e menti ho hwe biom bi afi na yesi yate ti abrofo na mudidi na chi no mo so die na mbanya dia film die na mbanya e dia film wa ma hinsu ene nkura hodo twetwa ho no ma hia munyina makwa di na chi a mo so oye mu wura no waji project ampa so waji a o de kodoma die na mo ye dia fa ho na je atwi moto so biedu die na wo so ye dia fa ho okromafo na e kasai wura no die na wo ka fisa hafo no divisional council ahafo north divisional council na wo da no die na wo ye na menim se anya honko edidim sa area ho no ahya ase etre wo ho ena ya de a enya honko Kumase ahafo bono savannah eastern Galamsey koso mye ba bia but ya na yete se ankrankra bi investors bi amanyofo bi enkofo bi yentante sa ahemfo de mon na property ne yamodia tisa Asante memu de unlike other places na omodia ebia it's owned by families but Asante memu de ensase ne ahemfo ne dia ti won hwe so no obese no. It's very disheartening. See a better say, or he be on one assassin, ya con, obi quite baby con, collate social media so con, obi and confor or more to quine or more con at the Magana concerning the air consono. No, he now what assassins will be come out who to Galamsey there, then a catcher. One cast out one more. Why do you know you mono? Dear, what you know? Send a what you know is yo. Eti ne be wonu ma ye ya Yesu sunfa ahensam mu e ka ne sei ase obi atop pressure bi di amamo enti na mututu Galamsey ye na mo ye na mugum ho ni mu ase no that the only pre challenge no ono sponsors no abu the only pre challenge no bibie nyu obetumi ni pre challenge ho fi se nyu ono ne pe eye na nanom no Nyankopon na ye ne sa fitete enti obi Nyankopon pagya no atena man so fitete no enye nei na obepe bibidi akonka no da bi anapesa wo so yehu na yetrawo ahare de ebehu na sai ne besi ehu sa wo sifa Ghana ha enimo ni enimo sasai trase din na stadium ho anamo amudidi ache no hu trase na hwe wo hene sai ne sidi ni mo hene wajiri mu no ba nyansafo ba dwedwem ba nyansani bia no wote ho no a die ne di ni mo hene question na no me kasa bi die ne di ni mo hene me so die ne di ni me hene me ka cho say ya die di ni me hene ne say onu no na asitu kotoko hene ya Asante man nyina ehya ne nsa onu na di Ghana anim abra ye kwa abesiambo ato apenteni ye pe bema ye pe ohene bema na ye pe ohene ba ye pe social media kings na chiefs na ye pe ohene king of kings dia na ko na ko ka bidia ma ye na nimu fari nti oduru no mo abofo no se munyenko onu na to apenteni a yesu de frɛ no onu na Ghana hampo enkronkro ni biaye miaye ahensem yire so pai so de anya ne diampo no onu na etumi de koma no kama ne yedi ma obi tanche kan kwase asem se bi ebru se bi abrawo ma obi de ho ahi
ekeka de ope keka nsem hunu e social media so e de kire ono na ama sese baabi adwo ama sumdua ba baabi ono na de mpomtuo aba santemam ono na ama hinya ye fama wo hene no sese no ne ho pem no ama nkofo besom so ye omo de esa bia enya yie ono bonifita dujumadi bi no amabia na ho metie ono obodwa kitua bi mpo na age ne nsem bonifa ka dimirika ba ebehwe no to plane fa wiem shan ba ebehwe no wono na bonikoko ne si akan ekontokotwitwiri die mfinsha be je wo ho ne won bre no ka chense won fone man won ne ho no abre no na akire mfinsha be wo hachi wo ma boni ne na kasa de pempra de ne niam be wi ade koye wo mo kasa de bre no kan kabino no kasa preko no Trasidi na shasedi na papa yo sitie shasedi asantiment sitie shasantete chire be free ba ye trasidi na hwe na kanna no be yi bosom ke ayi konfokese sei de na makro ta kuro kase sei nyame be nam so ama konfokese sei aba na wa fotu fa ko obi de makọ ye ho yie efise niema pa bi wo asantini mu na no da de na traso never so bit ma bring Asante down one no de eye wa tin ya ne say kan wa ya kan wa ya kan wa to be kan wa eye wa enso ahunu osibireke to sibant ma krutia enso ahunu isi be ye bodai enti no kasa ne de freedom of speech ni nti no obotuma kasa wa akika nsem hunu wa na enso so no grounds ne de dia nipa ni no dia mamnyofo ni no dia Ghana ban ni no ne wiase nyina ni no dia watse wiase so akọ wiase afọ na nyina dia maya hodo mu mpanifo nyina epe ne hu no dia ono na hini atra so akọ ahini nyina so dia abrofo animdefo investors Ghana ha wo hini mpontumi no entake no ene na asetu kotoko hene wono na ma hini ayefe atra maya hodo so ama obi te ba bia na obepe bi eti santehine enye Galamsey na bema na ye kumasi yi enye Galamsey na de santehine bepeja akunkun ayakakraka dabi eye kotoko hine wono otisika dwa no so ono nete so ono netisika no so enti Galamsey no fa nyehwe god na akwakopetu no ono wote so oponi bia no da ya santemayi enye bi so aboye ho bra ne yeso ye kutu edi aka ho edi ayebam yen na ye kasa no wan kan fa nton ade aye nto yen na wan fa Asante amatade ho anfa anya de obi enu obe university nipa we ni di agro yen na yenkofo tu kwan konkofo man so a ni di keke krampo bie kwan de ma wo mo yen na tribes ahodo mo tan ye Ghana ha ekodo abochi om di edin edidi edenante di pedibre obetan sa tribe we enye yeda de mo be ye bia no me say ebe fall na emom no se de tie bia no me kai o se nrada Dormaahene di ntwo Dormaahene di ntwo wanchi hina di ntwo omuko we see court the time no e di nsu atede ekoye no court say obi ento 30,000 Ghana cedis enu achi yes house nsu nyina 30,000 Ghana cedis na yira hena Frankfurt to sumi nsu atere man hene yenko gazette no na sumbi ntumi emra 27 February dey be se be court sampa na bibia timi ay kama ni nyina ho update ADUMASA TV yam fan kamemo de biarada Billy Black me producer me dey India tsam hene kwaku mo enisha enyado comment section ho mo bu ni di mra kasem me da se